Sizwe sakithi njani na? Cha, sizwe. Bafowethu ngithi ake ngiphendule la angisiyoke bengingayitshela ukuthi ngake ngiphendule nje umuntu omdala bafowethu ongangongizwe okwamchunu ungizwe wangakithi imdala futhi ngiyamhlonipha bengimhlonipha futhi kade ngimhlonipha nje isikhathi eside futhi bengingayitshela ngafika esigabeni esinjengalesi. Ngizwe bafowethu ugibele kimi ngenze lutho ngimncane kuye ugibele ekhanda lami wangicocoma ngaphandle kwecala lokhuzane abangikhulunyiselwa yena akukho la engangahlangana mina khona nokukhula sihlangene ngomuntu ukholakala izinkulumo zethu siputshuze ngabe sikhuluma ngabantu cha ukuhlangana kwethu akoni umuntu futhi akuhluphi umuntu uma ethi ungizwe mina kwasha kwacima uvutha amalangabi angazi abafana abanjanjani balala abaculi ababalayo okay angena ngingafaka abaculi futhi ngoba bangazi bebafaka kanjani ngoba bangene la uchaza ukuthi ungizwe wonke umuntu ozwana nokhuzana akaphumeleli ongazwani nawe uyaphumelela inkulumo enjani leyo angizwa kahle mina njoba yena engizwani nawe uphumelele hayi uyazi lento iyangidida ukuthi uma kuthiwa uzwana nokhuzana ukuvimba apho empumelelweni yakho uvimba apho okay angedlule lapho mina kungizwe njobe isangoma nje wathi isangoma akaze ngikhulume ngomngoma bakhe mfowethu ngoba umsebenzi wakhe naye angabe wayisangoma uyisangoma ngempela noma iqwabela izingane zakhe na ukuthi ilale edlile asasi mfowethu engikwaziyo mina ngaye ukuthi nje mfowethu bafowethu ayikho into engophinda ngiyikhulume ngoba ungizwe bafowethu uyayigulela usangene sasimxhasa lapha kade sasimxhasa exosho okhuzini wazwa ukuthi uzobuyela ngenkani okhuzini wehluleka echatha ehluba amaxola ababayo ekhuma edla inkalane batshelwe ungazi ukuthi wenzani wazowahlanya nje obesehlanya kahle useyahlanya wadla zonke izinto ekuthiwa idliwe eshunqisa yonke into nezinto ezingashunqiswa washunqisa wachatha waqumbisa njengoba siqumbile sesizingaka nje equnjiswa ile mitha ilokho eyidlethu ubuye lokhozini into engekho mingaki nje imicimbi ungizwe umuntu emhlisa emenyusa engenza isithutha ngingatholi lutho kodwa kaze ngikhulume konke lokho ungizwe umuntu oyigulelayo bafowethu ayikho nje into engaphinde ngiyiphendule ehlangene naye ngabe ngimoshela isikhathi sami nje ngoba usaba into nje ukuthi nawe nami ngabe kuthiwa nawe wenzeni wenze umcimbi mhlawumbe uyibulala imbuzi ekhaya usongambiza azophatha uhlelo umthengele ibhodlela likagologo umnike noma ngabe yini umnika nomhlawumbe umnike noma yilo 500 umuntu kanjalo nje usekhangeza noma yini kumanje nje uhlale elandelana okhehleleza izinyanga ezinkulu ezazwayo eThekwini ubethwa yena izinyanga esileke ungabeke yena kuyinyanga ekwazi ukuhamba elandela izinyanga eziphilayo ezazwayo angithi inyanga nje engathi shu wagcina ngakho ke lapha ke lockdown ehambe ethuse lapha ethatha amasaka ephethe amasaka ngamgcina ehudu lamasaka lapha engifonela ethi angizothenga umuthi wokulapha icorona angazi noma umhlonyana noma yini wagcina yile usakala agcina hlale lithenga yibo umjaheni ngoba nawo bengazi lutho ehlale bachatha ngemithi bezabaqonjelwa izisu nabo so into engayakho nje ayikho into engathi ngizoyiphendula ngoba yazi akwazi nokuthi uzothini ngizwe into engayakho nje bafowethu into yokunganawa kahle nami ngenza iphutha nje ukuthi ngize nginakane nongizwe ngoba sekuyinto yokunganawa umuntu osazwa wonke umuntu ukuthi uyagula uhambe ekhuluma nje unele ngalala azokukhuluma ngoba phela yena usenzela ukubamba itrend nakho nje uneledo iledo yakhe le into ongazi ukuthi eyokwenzani ngempela hambe ganga nje ethu seyiFM yena useyingizwa FM into engasakazi lutho okwayibona lethe ungazwani ukuthi isakazelaphi so manje uyabona nje umuntu osagula ngekhanda nabo umndeni wakhe bayazi ukuthi umuntu osaphambana nje ile mithi ke alokho eyidlethu uyalapha yena angazi nje ukubhula lokho akwabhulela umuntu ubani umuntu wakwathi ubhulilo ngizwe noma usizongizwe ngoba umphuphe nje into engeke isalungiseka into engeke ilunge nje sidalo